ndiramwira ni initiation ndenda kumona initiation ya Illuminati ira ikagwo initiation ramiona Mary Lincoln yakometio thi nigetha athiururukiirio ni disciples fraternity ni muramona na uria na pastor bishop wao initiation ya uria ikoragwo ati ukue nake ukue nao nigetha uriuke nao to be a fraternity sister or brotherhood initiation yo initiation ugakua nao na ukariuka nao ugathomerwo mandiko mani ukuite ukometio haha thi iyo no nginya tutingihĩtũkire video muthi to mwageria kuonio gabica karia muthenya uria ungi mutinenda ku understand ati kanyamu kau ni symbol ya one of the Freemasons kiria ndimieherie ni initiation cia kuu mwageria kwirwo ni murageria kuhurana na undu uyu to mureciria andu ni uguruki mari naguo mamwira nyamu andu aya nia kenya mbere muthereka video kau tondu ira ndirakire nako ka kanyoni kau gadutura kau urona kau ni karia ni gacimbo koikaine gwa Freemason gacimbo karia kenya mbica ĩyo tondu ndiri haha hakuhi no ndimiethire ndirambite kumieheria ni imwe ya simbo ici na niko na githomo giacio ino niyo icoretwo nguo-ini ya Mary Lincoln na nyamu ici ikoragwo yake ti ndutura aria muraira ni ndutura ndirakwiria korwo kwanyu ni ugiitwo ni nyuko kana andu anyu urore wega nyamu iyo icoretwo hau niyo no ndutura iria nguo-ini ya Mary nyamu iyo ti ndutura roho muru andu amara muinitiate makimwiraga gwikira mutharabati kuga mundu ni mukristiano na ntumwirite o ringi nyamu iyo niyo eno muratonyio wa Freemason makanitha maria mari kuo makiugaga no Kristo murahoithio koguo maundu marikagwo na mutigakwiconi andu magakoragwo magakua makagiria makahakana gutire nginya postmortem irikagwo Kenya nigetha mutikamenyo na ruria murandikirwo cause of death ni maheni maninanaga wenyewe kwa wenyewe muini na muhunjia ni undu umwe thiko ici tondu othe ni akuzimu niwe ucio akometio hau ati ni oragwo thomero maundu mao gikuo coke ariuke na e mukristo riu ni arutwo athiri kuringana na statement ikwandikitwo